Lela ua fa be mai luma le chanchu vai ga le ua fa jismai ya mai na le chanchu Elk Hotel e mo tua ya chama na chu le la nga ye le chanchu bu klambe le ni cha ya wa fu fa fong mai le chulu ya ai fa chalo fa chu make up malo le sui fom rien le cha fo sui fom ma la wa fionga ya chanchu to fa malo chama na chu ye ni sho vai nga cha o le fia nga ye ma fia fa ai lo wa fu si fia le chulu em fe ne chala ya ola le vai nga wa e foi le sela ngona ina ia tantu tala no ni tai fa mo ya ele e fangatonu lo le vini o mona ma lo le soifua ma le lange ma le ne yaso fa ftai le tu elo na lo fa o fa na tato a fetawi ai lunga le ea o lo wa tele fa fe lo e tuai le pa ia ma mamalo Samoa i ona tulanga fa lupenga a mata mai au fa ngalenga pa ia le tua la wa fionga le au malo le palemia ma kapineta o le pa ia ya tu mo mapule tu au mala tau ai ngali tai le va alfonti ai mai se le mamalo sa la fai tupu mai e ma o le atunu ai mai se ma tu mafana le mamalo Samoa lo mamalo mau ya tunu mau o le ana vatau le ni tai o le fala wilo ina le o ma tu o nanga ai mai se o le nau ta inga o le mato vaenga ia mau o mai e Samoa le vano e va ai pe asia ini so forma e fapito o lo o mafaiona mato a tau tu ai mo Samoa o le mato a falwilo ne tai o e ala mai le clinic o le mato sini au tu o le clinical excellence serving Samoa po o nanga e te fatu tu ina awalo wala malolo ina e ala mai le a mato fo mai ia ai mai se o le lab ma niso fo mai fapitolo ma to hostinga pe ole la amata mele sunga fo mai po na singa se lautele le sunga ya miracle o se fo mai fo i o mana resala ina fatula fo no ina le komitio New Zealand po le New Zealand bano mo le siakina o tangata o lo tarsanga mo le quota scheme ia le ngata i so se kilia lava mo visa ai se ivanga nai fo ia Australia wale fatali le mato tarsanga mo Australia e approve o le sunga fo America o ia se fo mai mo ngase so ngase lava ele nga o tamaiti po tangata matua so ngase lava lo mawai ia tato tangata ia suma le tang ele sunga ya viali po viali la meko ia o se fo mai fo ia lo o va alua ma le sunga ya America o le ngase falawai tele po o ia fo ia lo ia se to mai e fapito ma le poto sala lau le tulanga le mai fatu so Paule me ese le sunga ya Miracle ma viali o viali lo ise to mai le me tau fatu ai le mafo anga le ona le mato le ave ai ia mai ia tele na puka como le fatu ona le o ia se masine mfa ona fati no ina ia ata fatai ta yo le fatu ia o mato fo mai fapito ia le ala ile sunga le ya limpo o ia le o lo mafai ona ia tauli maina mai po ngase o le fatu o lo ia ilo no to mai fapito ana te mafai ai ona fai so enga po le va ai no o ata le fatu fa nga ai masini po le cardiac ultrasound ia suma le sunga ya Dr. Helena va o le fo mai fapito le mo mai o le pa po ala va fita o le lo i ya tatu tangata ya la mai le pa po ngasi le tino ia mafai ona va ai le sunga ya Helena o Helena la na wasto ana ila va mafai ona tiutia ia pa ai lava ia fesu ia inga po o nisio aso to ana ile mafai na va no ai e mato te vala au lava inga singa lo mafai na booking appointments o le a sefem reschedule mai ala ko appointments mai le aso o le sunga ya Pulotu McCarthy o ia fo ina lai e tiu te minei i vaitele awane ingalo Samoa lo ia la matula lai vaitele nei i lalo le nupi fa pudding o lo ia la matula la o Pulotu o lo mafai ona ia vaaya ia ngase la vaitele po so ngase lava a o ia fo o se fo mai fa pito mo le talinga isu malfa isa itulo po le ENT o ia lo ia se to mai e so e nai ia tung fitinga o le po le leanga le faalongo ma il talinga ia pol fa le tonu fo yo le isu fa pe fo ile fa isa itulo so te minei la o fa mautu nei ia Pulotu i vaitele
e tatalaina la mātou la lana I vai tele mai le iwa nga I le lima ia I le asonga fua nga I le asafareli ai mo le aso to anai e wha amoe moe la mātou au nanga na I le tele o mai ma ngase o laifia wa ai le aso to anai ona mawhai lea ona wala au I tutono pukla vanoa ia ona whatu atatala fo ilia o le tātou appointment na o le taimi nei fo I olo ia mātou le tamaita ile ia Emily Furin o se fo mai whapitoa I le whaamalusia o le tino po le physiotherapy e ia ilo na to mai whapitoa I le toi whale leia mafsosoani ne erua maso mapona iwi o le tino pe ama vai se manu anga po fula I na yo inga me o taalonga pe la vea fo se taavale yo ia lea e mawhaiona I afsosoani ne erua le tino mamaso o le temi nei o loo iai la mātou whaata o nanga whaata pe o le ultrasound ma le x-ray e mawhai ona whai whaata whai pitoa mo le alawa le ngasi so o le tele o tātou tangata Samoa e le o malamalama le esenga o whaata pe o le ultrasound ma le x-ray o le ultrasound e o mana whai le ultrasound e whapitoa le ultrasound mo mai pe o maitanga o mai mo manawa se itulo e mawhaila tamana ele mawhaiona mai le ata ia oi na o le li poti tusia le vaenga whaifa ata o le x-ray e mawhaiona mai le ata so le ata nai mawhaina ave fo mai la te reviewinga pe iai fo tangata whaipitoa lau te whaia ia li poki mo wha ata so e fo ila matau au nanga lewa iai o le whaia leo wha ata whapitoa mo whemalanga ina ini usila e me se ia le vaenga lea tarusanga mo visa whainga luenga le au non-citizen ia mai malanga mamau mai I setunu ue e whaia ia wha ata po o tarusanga mo visa e nofo mau ni Samoa ma whainga luenga ai so lo ma whai fo ina mātou whaia lea o nanga ia o x-ray lo ma whai fo ina mātou whaia x-ray whapitoa lea mo le pano ni usila mo fa ata le fata le fai mo ni usila pe amana o mia mo kilia le fa le mai o lo iai foi lava noa e mawhai ona mātou whai ai wha ata whai pitoa mo le siaki ina po le puipuinga o susu o tinamata mai tai po a lava ia langona lo e whaalongo ina a meisa tātou ia o tinamata mai tai o lo o ngawhatia le mai o le susu polikane so le susu o lo o maua lava no mawhaina wa ai le fo mai mawhai le wha ata whapitoa o lo o mātou o whaina fo I se tau mawalalo mo le masina nei mo le sila fia le tunu ua wanoa le au maua ia le o ele o mawhaina maua I se a tātou tangata le o mawhai ona I loa wa tele na iai ia na yuso ma nai tina wa mai mawai o la ona o le mai le o le kane so le susu ai mātou te whautu atu Samoa la ngona ti ngā pe maneso wa ai le fo mai whai le wha ata o le me pitu siri nan tā ua I mawhai ona mātou wo o atu I nātou lang a wale o nanga Samoa a wane I ngalo e iai fo ila mātou whale su e totu mo le su e ngau o toto polisi akina lea o toto a wasi ama ma mea o tōwhitinga a whalau e tele al fo mai e mawhai ona tui e le toto e iai test e mawhainga rani a mātou o le te minei o lo whaatali a mātou a masini ma reagents a wale wha lau te leina o lau au nanga i ala le sakina o toto ia awane I toi mawhai ona toi alu ese mai le mai le mātou clinic a ia mau au nanga I totono la mātou clinic de te metasi se whelau te mi wheluai o lau ta avale pensini wa tanguta pensini ia ai lo se whe mai ai oi le tūlanga o a mātou location ne te minei o le mātou main nava ia le health specialist center o lo I mato o tua I lo toititi a whafsa nga I male vaenga le Giordano's Pizza le iai ma le Alec Hotel so I nalo I le mātou main a le mātou la li vai tele pe ona tā ua o I luma o lo I vai le mātou nupi wha pudding I lalo le pito I tua so lo iai lava sai nei luma I whailoa tua ia e lo o mafuta mai e le sunga le foma I a pulotu ia awane I ngalo wala au bukle appointments walk in will always welcome o laim talia lava walk in awane I ngalo e iai la mātou la o le atatala ina le masina fau I sava I sa le longa
o se tasi lea matou aunaga o le atalaina o le taimi o i luma whaiwhaiona whaailoa ia nisi o aunaga la mawhaiona matou o foina atu mo le aunaga i savai ia mawhaiona i loa ai e tangata anu o Samoa o loo i la tatou la fo e talaina le masina fo i savai o a tatou i tū la e tatala la tatou clinic mai le asonga fuela safareile o le afa le valu i le afiafi so e ia matou after hours pe a mata mai le 5 anga i le valu i le afiafi o la matou clinic ia sto anai i moto otua e tatala mai i le iva anga i le fa so e fa moe lava ia le tele o mai e awa toi lava le fo mai so singa se i le fa ai afa apea e lai e book appointments nata is fululua ia ona tu wale le fo mai so singa se le clinic ia ai fa awau lava le fo mai le pa so o le matou asosa fo i matou nanga e ai fo la matou night clinic ia asosa mai le fale le afiafia nga i le iva awane ingalo e ia la matou nanga na ia asosa ia e amata mai le fa nga i le iva e se lava fo mai e tiu te milia ia o nisi mea te le loa le uso ia lisi pe ia se me fitara no ai lisi is there anything else you want to add on Lisi? Okay. O te loa paulea pe iai nisi o fesile mwhena tu ina mai le sunga le host a mese fo ile mamalo la tunu Malo, whaafutai meta o leua tala i le vaenga leo no o le tilo i le mele wi ni le tātou tulu sosi tu oi ngā mai ale manei ala tulanga le tātou au unanga o le tele fo mai ma o le manei fu le vaenga le ale na paule me le manei le wai tala umali tele vaenga o le fo mai ia malana matafa yoi wai le mafaina sau le fo mai o le si e sela na matafa yoi lo ke fuale le ngasi le usana matafa yoi ale manei na le vaenga le wai tala ina le ni tau mai se foila o le teimi wa le si me pito sili le na tau me tau tatu teimi ia o le fu usili fiele tunu wai isi a mana e va ia e watu ia tatu ina i mototua e tu fusili le mafau mai se mana o miel numero le telefoni ia mai le simfo i mea foi le famai e fiu e vidi le tali ai o le ala ua manino o le asunga fua lava ia nga ia tule sfalaili le afa le valu di tai au si o atu le valu po na a sela male stonai i vale tai nga ia tule fale fiafi ia o le vo la i male tato unanga i le asai le fale fiafi o atu le iva i le fiafi o le mana ia mo le avatu le o se fe auta o le tato tunu wale o to tele foi la tu tele sirfia tatu fale mai ai sa leia ai oso tu nai lin ya to ile fale mai tele e alu la lo falo lo lin na tu le titia o lo wanga vale ya ai la tala mang tolu le tio dano silicona ya o ina ile tatu si temia vatu metal numero tatu telefoni ya o baenga umama unanga uma fa tele o le ua maua ele ngatala ile tulanga e pene tawa o vaenga fo ia mo ila to le vai e vai mai ale fo mai ia malana matafa yoi o le mana ia fo ile na o le unanga le tatu clinic o le tulanga pena ia vaenga tau le kota ia mamea tau kilia ngase tau le fatu na wai fo e tatu fo mai na iai ia o le afianga o le pau ia na fo ile tatu fo mai tulanga le pau ia fa pe fo ila le unanga si fo mai leo Dr. Pulotu le o tele au nem sia i lo tau sau mamaui na la ile tatu fo mai le foto au lo tu foi o le ile tatu fo mai le sunga fo mai a Pulotu ia ina i lalo nupi fa ina i tele ia fa te se fo ila ia le foi ma nei o le ile vai o le foi ia le Dr. Emily le na te fa tino ina mo me fa malostino vai nga o ma foi maso o le tino ma tatu foi a faina po ani manu anga ya fia a le to very to recover e life of tayo le ia nei vai nga uma ya fa tasila ma tatu fa ata le ye o le fa ata pa wala le me manu le umar tatu dim o le fa ata e se mai ia tatu fa ata foi ia me tata o le ole IT scan or something
CT scan. CT scan. So le se sengo fa ata CT scan pe se fa ata fa pitoa e ati la na va ai tatu fa upu fa E leila statu fa ata e leila se okay. mata fa ata fa pitoa le pe na ol fa le mai le o te ilo e la tu fa ata fa pitoa le tarusia ile alofole li i wa lava le fa asoa ai mato o mai le fa ata wale fa faingo fia ino tong fitinga na malo la tunu ole mana ia na ole vaenga le pe ne sa no ye ya mai so tatu fa ata le fo i fa atem fa yona on sia ke na i tina maitanga ya tena ne fo yona i si vaenga fo i tau afianga lo lo walo tulo yo le ala e fa yona fa tino fo la ngala na le tatu vaenga ole ale clinic ina i mutotua e si vaenga e besu lumelo tatu telefoni fia tu ina mai ai paulava le mea le malo Samoa ia manatua wala au le telefoni lua walu tolu o tolu po le fitu lima fitu fa tasta silua lua walu tolu o tolu po le fitu lima fitu fa tasta silua o le tatu la le vai tele o le lua walu tolu o lua walu tolu o tatu la le vai tele mo tatu after hours manatua e ese lava tatu fi mo after hours male tai au male tatu clinic le valu le tai au nga ile fa so ese lava le rate vainga na okay ia ole monisam talanga wala au tu pela matu laina e mala mai o le lima na ile valu e ese fo ile rate vainga na mo after hours awane ingalo o mako e mawhai fo na mātou whaia ia ti pinga po circumcision mo ta mai ti pe atu ole aonga o le sunga fo ia pulotu wa misi atu ia ole tulanga lea e mawhai fo iona ia whaatinoina tulanga lea mo tatou walum whanau pe atu ole aonga awane ingalo mwhai na whaatinoina pulotu tulanga le vai tele o le peo mea na whaatau o lava o tatou taimi e wala au booklet appointments o nisi fesili ma nisi memfia mala male malo la tunu awane ingalo wala au la matou laina telefoni le mawhai ona mawale laina telefoni ona FaceBC o matou ma seakila matou Facebook page o le Health Specialist and Community Services la yela matou e tele lava na updates ma ia mako services taitasi